I tae moa tātu te krihimete ki ngā iwi o Whanganui, nā runga I te kaha whawhai a Ken Mea. Engari e hare I te mea nōna nahi noi honei āna pakanga mō te reo Māori. Nāna hoki tēnei hōngere tonu nei I wero I ngā tau ki muri, kia rāngona tonutia te reo pāpāho o te karere I ngā rā whakatā o te krihimete. Ia koutou e meri krihimete ana, e whakapau wera ana te karere. Tērā pea koia te take. Mai rā noa Ken Mea e pakanga ana mo te reo. They had to spell our name correctly with the H in. Ko te hoariri mua noa atu ia Michael Laws. One day cricket. Over the top and it's gone all the way. I ngā hararai krihimete I mua, I porowhiua ai te karere mo te kirikiti. Nā wai rā ka puku te rai o Ken Mea. Nō reira e tahi o mātou, o tēnei roi, e kōrero tai, me haere tai, ki Tamaki Makaurau, ki te whare pāka whakāto o TV1. Leading the news, an unexpected sequel to the murders that shocked the world. Engari mō tēnā, koinei ke ngā pikitia I kitea I te motu whānui. And from our point of view, Māori News should receive the same time allocation as the Pākehā News. It's as simple as that, and that's why we're here. Nō reira he tai o mātou e tino pukariri e pāna ki tēnei mai, o nā kai mai o nā rangatira o TV1 e taua wā. Te kau mārima ngā tau kua hipa, kua whakapātu watawata tia ngā whare o te reo tātaki, kei kuhu poka noa mai anō e nei momo. O tira, kua hiki nā te manuka. Rā hina ki te rāmere, ko te karere tērā I runga I te taihana tuatahi. Engari, kei te pērā tonu, ngā wero. Te taima o te karere I runga te pauaka wakāta. E he ana au ki te karere I te wā ono karakapi. Mā te wā e whakātu, e mārama ana Ken Mea ki te tikanga o taua kōrero. Nā mihi ki a koutou. Mo te kiremete me te tau au, te tūmanako nei, a te tau e heke mai nei, ko koutou katoa, e mau tēnei auatanga o tātou tūpuna, ara ko te rangatiratanga me te kotaitanga. Kia koe hoki Ken Mea. Tina Wycliffe, Te Karere.